سلام. امروز ما دو تا میهمان دارم. نهار خواهیم ماشین اردی و جگر چگونم. خیلی خوشحالم امروز دو تا میهمانم اومدم میام. دست در نکنه خیلی زحمت بکشید. باید بدرم جمع را کمک بکنی؟ نه جدا بابا. مگه گوسفند قربانی کنم. اردی گرم 500,000 تومان. آره بابا اردی گرانه. هر سال بود 250 تومان 300 تومان. امسال جا داره؟ امسال 500,000 تومان. نه بابا. چرا بدرم جمع را شایی؟ نه بابا نه. من پوست روغن بگیرم تا یک هفته دیگه خوراک کن. من زیر هم دو چربی خفته بود. ولی من همه چهار اردی داشتم. بیمار خدا بیامرز همه خانه بریسته. شنو بابا شو بیا. آره همه خانه بریسته. دخوات مشترجه به خانه برو دیگه نمیده. مشتمارم اما گفتم مشتمارم خانه. آره. دخوات اردی کن جگراس امیده خانه. با ما خدا شنو بیامرز. شکم دوگو دیشی. همه اردی ایواره بسه میمارشی. اینقدر خانه را گردستی بعضی موقع پیدا بودیم بعضی موقع پیدا نبودیم. بیبی دایزن کرده قوم شه کرده تهران شه اردی ببرده بخوام ره از اول با قلو برش ماین بگردسته با اردی کرده فردایستو تو نگو دایزن اردی که ببرده قوم زنگ دایزن آیا گوی اب جاکشن ایتی اردی کما گوی چره گوی از اول تو بیشتر اینقدر خوب بگردسته ما اردی که یافته بالا دایزن گوی زه خب گوی ته اردی برده ما تهران برده ما قوم خب فامیلا نره گوی پاستو بشه خورا گفتن ندیم من مولا نسیدینه اولاق سواری هم بود. والله خوی اینقدر اونو گوش سوار بود اونه حساب نبود. اونه حساب نبود. مولا نسیدینه نبود. اولاق اشمار دی ایده سوار بودی 8 تا گوی بودی مثلا حساب مثلا همه بودی اشمار دی 9 تا به 6 سوار بودی 8 تا بود. خدایا خود چه اشمار ما ایده کم یعنی گفت اونو گوش سواری اونه حساب ریزی ها. از کرده کارم یا اونو گفت برده اونه حساب نرسم. زمستان بود اما چکمه هم نشمیده کنیم بود. پابرانده می پا با چاقسا بود. ایتی نروردی که های بگفتم هولی عربم. های بگفتم هولی عربو شو. ایتی لولی که ایمای مدرسه بود. حتی بزن مولی که جا بگوشتن. مرا افشاب خانه اشان راه ندخل. از اول زاری مرا همراه با زاری مرا بگوشتی اردی که بگفتن اکو کوه. انا باردیم از اول سر تشت بنیم ناغرب بزیم بدیم نه. اردی که حال نرم. ما نهار مرا فهم زنده بودیم بودی. گفتن سر بگی جایی نه نهار زندگی خوبه بخور. هر کاری بگودیم اردی زنده زاری بگو الان کرشم خانه. تلویزیون نگویم ترا امشب جهانی بیرون نکنم. زاری ترا خدا حالا گفت زنم بیدم نه. با هم خانه بودن ابجی بگوشم دانی تا امی اردی ونن چرا ابجی اردی. اصلا مگر نه فرد میه. خوره بشو یوب اصلا پر بزه. ابجی بگو پر بزه اردی که دنیا بزیجا بگوشتیشه. بگفتم ابجی آخه من اردی که چرا بکشتم با چرا جنه دنبال بشه بود. اون شب دم تا صبح از اول خانه بستم. همین اردی که فکر کنم آمده استخوان عشان جدا بکنی 450 گرم گوشت داره. واسه دکتر جراح پوست میخوام چربنه آب بخو بدن هم روغن پستون هر روغن ماره آن اردی وی جگرش چکنم. اون موقع بود شدم موس آبگوش شدید موس آبگوش شدید. هیچ مزه داشتی آخر موس برف باران تومانه نوشته. شو خاخوره خانه شب شمنیشی دینه عشان لوبیا وجود بساطه لوبیا ششول بوله بساطه ایدن موسی مره گنجش که مره بساطه نه آبگوش بنده. آن گموجا بنا بوده کلسر. قدیم گازاج چیزان نبود که. دینا آن سر بسانه دینا ام موسی دانه های شو جوش کنه آیا پوچو دوباره باز کنه چه بیچاره های آیا بجور دوباره باز کنه بیچاره که خود چی بکنم اشان نمی‌نستم
Ha ide coşku konu musellang ama modeli manani langa gerata fakada. Görme görme. Hadi doğrusu dağını dağını. Bokordi. Dağmı. Aşan ay dine. Ha gavacım ya ide dana gonji muştu va muştu. Şoğullu bir yedir. Fusçi cilizi vilizi konu ye. İşte bir. İşte bak. Onu haşa basana. Fazam ab dukunum fazam. Badani guşa juda bakunum. Hani ham roğum pastago. Badani aba basanım. Fuzuncun çokunum. Mor dukunum hani amra fuzuncun çokunum. Hayli hoşmaze birine. Mazayı orada kal. Mazayı orada kadar. Hem mazayı orada kadar hem mazayı mor. Hadi. Ve ite tir düzen nişansın. Aa ite orada ham da guş badi. Böyle elle tişanı koy mesela fog guş da odi. Ostakanları rahat şirana kodan. Hatta dan tavdaki avam. Hadi. Han ani orada ki kuş da hani çok roğum badi. Hadi roğum tabii. Akhaşa dugunum ay. Ana ab dugunum nahum fazı. Ama bana ab roğum fıstığı badan dugunum fazıncan. Orada yalnız ziyade ne kuş. Dünü buraya kaçırayım ama. Sana bak. Hamnara. Hamnara. Adam buraya kora karora nuşukum. Mayınca şahinca. Hadi baş dorami adam hamdigir mas sohbet bugün. Gaza çıkıyor. Hadi baba. Piyazı kunya begir. Çeş. Tabii farasan. Şimdi خوش هم پیاز خورده کنم یا نه چرا خوش نه ها؟ Zar maşallah. با اما دیز دیویل با. Sen bunu tut cama koy. Aha ya Ali ya. Hasaddar. Vay yavaş medarın Hasaddar. Tabii daha sen biz دیویل mi? Hasaddar kanda bu. Hatta dar hemşe kandı bu. Vali isse de vardı, çasta şahar da vardı. Vali خوب درست. Aha. Ama Rıba Bey Ali ter fasarıca Tehran'ın merhaba bu annem bu Ali şehidi. Kerde kala da de çiçi kale. سردگی ریشاله بیشه Hadi duyfan kırmızı mısın? Ana re hayır. Mesela zud dana bu. Hezin nemiyer de bana. Sen gemire eşkin. Hadi eşkini ata rahat dana bu. Hani Ama yeri kunyuru dum soku. ne tabii nemiyer ari. Mikam berem be pişeş, dest bezenem berişeş. Ana ra daraxtı bir şeyini bu sade ya mazayı digir yarar. Me aslı nemiyerim boş kafta bu. Bu da aslında heni de kuzen nemiyerim biyana. Şeyin ana nemiyer gelen. Pili nemiyere bihamu divisi panjatun. Ona bihamu pere verce ana ban pasar verce binun pasar bu. Divisi panjatun. Her kari budam mu pili nemiyer kodarama sisi de panjatun. Her kari budam bugün an divisi panjatun. Budam mu alan te perece divisi panjatun bihamu pili nemiyere. Bugün an ba un fark ne şu an adı zarife koşana arzan fandı mı? او انا دینیو Ne? Pustana da sana mı piyaz hasta hani şey ama ama be roğun pasları. Ya roğun dokunu. Kuduşu roğun numarayı piyaz hasta falan. Ama kızıcı bazına. Ama kan bazına. Hani piyaza vakti dukun var roğun miye. Hani şöyle bazı ziyad buldu. Agar ne dera banayım, bazen nerem olgu hoşmaze mi? Bu kadar ne deram ne var aslında bana. Piyaz yazılı meru, zir şöyle bu, an guş da var dukun. Ana. چون شولی زیاد بخور دی الان فایده نداره. فایده کم بخور گوشت میز پخته بود. Sandviçi pusu olacak oraya. Ayaklar sandviç koyacağım. Onca işimiz. Sıkı elhamdülillah. Başla hoş.
Türkçe أنا في الريف شلون بقشطون شي الترجي نادي أنا إذا بس شنو بس قلبها كله أنا فن عنده تابو تبونا على عاي فني أنا ولا شو قشطون هذه أنا كل شيء نستوي أنا شو شيء في شكل هذا زمين شيء نبول قشاطة دكنا لا بهذا خرابة بس أنا بس أنا تذكر كذي بس أنا عملت تربة حبيجي و نبول قم تر أنا كلا ناطر ما بيت آره أنا كلا بباشر هنا بوشستان ما بقول بعض ماني ميانا شستان شون نقدر نقول راب درو ما شاء الله أنا هذي شيء دقنون مياه فلا كوردني لا لا رحت أنا مبارتي بدقنون فلا يترميش من برسانة كشنج أنا فيلم بس بس حمرة بس حمرة بس يمكن النهار ماشي في الأردن خیلی خوشمزه ببید دست شما در نکن خیلی خوشمزه ببید أما الشير معلف يجري دوباره ما ببید أصلا هيج بازار الشير أما نيجي هلا ما سبي بر عموزش بدهم أنتوا شو شيرينه غاله ما رغم إن حاجة شغلة تقدر نميا أهو مش نتوشي عمل بعد آره توشی کلا ماست از زنو مثلا اون روز نباید ماست دخل باشه نه خبر باید این روز یخچال بمانو وگرنه اتو کری خم ندخل هر کسی اما شوری گلی بیوجین پلا بقولی همین هر موضوع کسی نخورو نره پشیمان نخورو